Dneska vás David, Daniel a Marek. A natáčali sme také videjko, kde sme jedli chili ramen a ten, kto prohral, musel si dať na hlavu vajíčko, ale mama mi povedala, že mi furt bude smrdieť hlava proste, tak sme sa dohodli na kečup, ale kečup tiež nemôžem na hlavu, tak ideme med na čelo. Ja ti to dám. Ne, ja si to tak chcem. Tak ja nejdem do toho. Tak dobre, tak nebudeme ani natáčať. Dobre, ja si to dám takto. Ukážem? Daj mi to. Ja ti pomôžem, na. Tak. Ty boj! Ty boj! Stačí. Jakže? Ty si srát. Ja si to tam dám. No, dobrý med. Poď, to je nus. Počkaj si tady. To bude houp. Proč? Ja si budem dávať. Ty sráč. Aj na nos, hej. Hej, jen málo. Nechaj ma. Ty ne... A to ide na obočí. To ide na obočí všade, ja nemôžem. Nech to najde do oka. Nejde, ja mám zavrité oko. Tebe sa Rýchlo mi pones handu, Rýchlo. Moku, ale počkaj. Ale iba to obočí. Co obočíš? Si to... Ne, oko si utriem. Tak nebudem vidieť moje. Nom. Ale je dobrý med. Dobrý? No. Ja nebudem rada med. Chceš? Na chuť? Rýchlo, ja to Ale Ale iba oko. Však ja vím. Na A ty podošte. musíš celú hlavu, lebo ťa zabijem. Iba oko som si utel. Ukáž, daj postav tú kameru, prosím ťa. Ježiš. A ty mi to tam nedávaj, ty mi to dávaš všade. Dohodli sme No. sa, že iba na čelo. Tak iba na čo? Ne, ja si to tam dám, ty mi dávaš takéto kusy. No, len malé. Kúkni. Toto je malé u tebia, ne. Tak to. Ani toľko to, ja si to tam dám. To. Ja si to tam dám. To bylo. Čeho? No, toľko mám ja na prste. Nemá. To máš Mám. menej. Tak potom. Ukáž. Nechaj ma, Ale lebo... na čelo ti to budem dávať. Tak to si. Dobre, fuj. Nebyl si prohrál. A ja nemôžem za to, že si hip-hopov vylepšený. Hip-hopov, my si museli dať a prohral som. Ale musíš to tam je na 10 na 30 sekúnd. Tak takto stačí? Už to mám po celom čele. Ešte tady. Trošku. Ale málo. Lebo... Ne, tady. Tady, kde máš čo, tak tady. Takto? Takto. Tady, ja ti to iba nasmerujem. Tady. Vypadám jak Mimon z Madagaskaru. No a presne ťa odnesla na splatek. Takže 30 sekúnd. Jak to vypadá od medu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 30 sekúnd. Dobre, je hráč. Rádol to. My dáme druhý ramen a potom si... Čo ho dá?
Ale zás něco na to je. Kečup. Zás. Ten pálivý. Nalít se asi dá potom kečup. Tak dáte ale 150 lajků. 150. Nebo potom už nebudeme ani natáčet. Hej, víš co lidi? My tam dáme aj toto, aj hento, aj toto. Aj med, aj kečup. Ne, toto video, aj hento video. Musím dať 2 party, Áno. takže si A kúknite. toto si to kúknite, do konca. No, Do konca, my sme to, len sa nám to proste vyplo. Áno. Ale ja už som tady měl pechystaný med. A musel som si to dávať našeho, tak kúknite si, jak sme jedli ramen. Áno. A dám to tam obidva na YouTube. A keď nemáš u mňa odber, to tam pacni, lajky, 150 lajkov, robíme ďalší ramen. Díky za 1 cent. No takže robíme ďalší ramen, ale taký ten černý, 5-krát spicy. Hej, ne. Kámo, počkaj, ja sa Keď dajú dosejem. ale 200 lajkov. Ten zelený, víš aký? Dobre, tak dáme zelený. Keď dáte 150 lajkov. Dáme ten A zelený. aspoň tak 150 lajkov a koľko odberú? Ne, stačia 2. Odber, Áno. šibe ti. 10 odberú a robíme ďalší ramen. Ne, musia dať odběry. Stačí iba lajky. Ale odberí, takže čus. Čus, čau.